Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité ce samedi 31 décembre 2022 différents chantiers d'infrastructures dans la ville d'Mbuji-Mayi. Le chef de l'État s'est d'abord rendu sur le chantier de l'université officielle de Mbuji-Mayi, IOM, pour observer l'évolution des travaux en cours. Le président de la République s'est ensuite rendu au complexe scolaire Kalenda Modishi où les travaux de rénovation et d'agrandissement de ce fleuron des écoles de Mbuji-Mayi seront bientôt achevés. Selon les responsables du chantier, dans 4 mois tout au plus, le complexe scolaire pourra accueillir des élèves dans des bâtiments flambant neufs. Enfin, le chef de l'État a clos sa tournée par une visite au stade Kachala Bonzola, dont les travaux de réhabilitation devraient débuter prochainement pour redonner son lustre d'antan à cette infrastructure sportive dotée d'une pelouse synthétique et d'une capacité d'accueil de 23 000 places. Zambiki mongo yo ani Mona yi le folo Yesu ki le pandula ni mema Yesu azambi di kwa chisijani mema Yesu Bachi bakubenga mbahanga chijibenza Yesu Bolu malu ajuwe wenza zambi ngaji Chifuki bocha habula ba nincha mujulu kachimwa kwenza to Wakana wangi Chanta hula leba chingani Yesu Kinza lanki mususu Jena mwana nasha timohela Ingimba Oluma Yesu Waka mwana buku diyola ni Sibele sifunda jina Udilezi wajenda bena besi pakajuka Ambula mananasi mula neka mwenye waku musawila Enda muchika la wa mujipela Pakajuka ye Benda balonda mutotu waku yaka kukwila Yesu Mifundu ya chishira ichiyamba china jenda Mifundu misokuka ichibulula china jenda Yesu ye mumata muchanda bananga bali Ena chanda bajiba fuka majiba Shimpingwa pa muchanda yeki mwena meji Chimanya jabe na chimanya Yesu chilobu cha makanda Yeah 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 Nikupinga wachinye Yesu anye Kadibuba kwa tambuji bwa kushiba ya mbuji udisuba ubenga lufuwe Kadibuba kwa tamu koko ududi fila bwa lufu Wewa Yesu wakadi fila pa mwabawani Kwa kangata mwana wabenda na shamuka juwa benda Chinga kubengela chinga ni zambi muluma mwena dina Dina nga deba Yesu ndikamba jaba ledibande Dinanga ditamba jabana betu ditamba jabaluma Kibwaluka yitunga kubikila ni udintamba baluma Yesu Dinanga deba mwabila inditamba jabakalenga Deba dinanga chilumba iwaka dindeja kugologota Kibwaluka imumoyi wani mema shamba kupua Wakubenga kwamba bunena kweba mungu kwa bisamba Jinanga didikadine lugombo daka mwene kakugologota Kibwaluka imema ndini moyi mbwa Yesu we Tikuji kadena ni musina Mutu ni mafuta kubyanza Kuji ulaba kuji kuji Tikuji kadena ni musina Mutu ni makala kubyanza Kuji ulaba kuji kuji Tipa jabwalu Kuji
weye mena kujikunji Yesu ni kunji jari Jikunji jame makweye mena Sanganingasa mitenzela sanganingasa wewe munzugu wa nzambi washaje jana miki wewe munzugu wa nzambi washaje jana tusumbu muntu ansongu mwekiliza kuji wewe ulisha kuji mwako tusumbila byamwa kuji wewe ulisha muntu ansongu mufami kujuja muchanda muntu ansongu mufami kujuja muchanda mwambi yalenga bubi weba wambula bika mukunza ubanga kujije mwambi ubanga kukorije mwambi hanyuma akutendelela wewe kukumwisha bantu mwene mubitanda byenwebi bavwila numwakutwamba sanganingasa mitenzela sanganingasa Pasteur André Moulila Masanga, Pasteur Paul Kunda Musulela Eva Timothée. Muntu wasumba lupangu lwenda, wewe kutumbisha bwanga. Muntu wasumba mashini yenda, wewe kutumbisha miyambika. Wewe muzugu wa nzambi, ujutumbisha numanga. Wewe muzugu wa nzambi, ujutumbisha numiyambi. Ujupa moyine kashipa mikenji, ujimudulwe mwanyo. Ujupa moyine nzambi ujiwenzela muntu ngasa kuchikonduka sanganingasa tatu sanganingasa wa mukweba upana makala mamuwali sanganingasa mukweba ulela dinde dilolo sanganingasa mukweba ni mashinyanayi sanganingasa muntu tunyinenda mufamya uka tusanganingasa wenda umundi ngimba misambwe mutatu tusanganingasa sele wimba luzenza tusanganingasa ka sanganingasa mitenzela sanganingasa yo Mama Anto Papa Chichi tusanganingasa bantu bakajinga doka kwa malumi pa mabenzela bantu bakajile doka kwa bilamba bibatelela mamu tusanganingasa yose ni munzugu wa nzambi muntu tujinenda munzugu wa nzambi tusanganingasa weba indila cheba chikondo mulumana kwelela menji indila cheba chikondo mulumana kwelela menji chitunga chijimulwendu chijichenda chisesa mamu chitunga chijimulwendu chijichenda chisesa tatu pakumbana tangu weba mulumana kwelela menji pakumbana chikondo cheba mulumana kwelela menji ka joni basa indila cheba chikondo senda keneva mikenji wanyo indila cheba chikondo sedirika michi indila cheba chikondo kalonji mulumana kwelela menji Yesu akunanzaleta mwana buta mwena mulongo mulumana kwelela menji ka somba nyilutulu tatu mulumana kwelela menji na utambulisha kabisa wasi msango wa kumpala msango wa kumpala me kulomba kabisa utambulisha koko plus parce que bana baji baboni bakubaji shamba lo bukona akwa lujila biko que le Seigneur te retourne au centre pour ce que tu as fait. Merci.
Twasigira bwakutuvuluka kuvuluka abana betu nzabi wetu anawamuluisha. Amen. Twasigira abo. Pacho, merci. Merci maman, merci. Papa wanye jini jisanka jipita bunena wakumuna papa wanye lo wendu jishindu bika bwakulo kusamba bana banshia. Papa Daniel. Chingoma. Ka zambi wanye jini jisanka jabunyi. Tumbisha muloko mwena kulu amupenesha amupumpa jila amufuti jila bwa musankumpa la tresere bikita hajobi bwalu bukola chikondo papa chakumula muntu wele menju jinyenda mtatu jinyenda malu mufami kajiwa jikola menju bakusamba bana bashia mutu pesha kartoka ibibemba mufuku wa matala ni mafuta bwalu kwa chishima papa wanyu kikai jindomba muloku mwena kulu akubenesha papa wanyu papa Daniela wanyu banda chifiji wesa malu manena watasajila wanyu tatu non mema Daniel Chingoma badiba manya badiba mbikila Daniel Chingoma bunduki non ndi mu business abia diama ntungo ko hanyi ngulambo mo ne révélation bibi ganda ni njani bana bansha depuis juin mais même ko jije bombo ani bajo ko habu kundeke lu ko chijimoeko bani tu fêter na bon ensemble ndi mwenda mo felina au moins 10 et à mon bougement. Non, tu as ambition, mais nous sommes bana betu bamboate le pas bana betu bajikula ni bajikumbushimai makutake na nu akwela mulu kwa banyina bakresera bana bakwalushile retour to bwalu na shamuka ndo nzambi do ambani nudila mbadibadila nusanga mbadibasanga alors bana bansha bajumuso kwemu benda mwinjila basomba kabayicha kujato kitetu kumva no lelu tubamuna koku nibishala nungu chijimu chonso chibuchi bwachi bidilu bwalo teto katena binjile jifutu jako jimuntu to tujibinjila mviji mukulu mwena kulu kafugela mwena bantu nibijanu byonso kiwaenza modela wako kutoalushila menga encourager bakwa bambo atepa e ubani no to ambulisha bana bansha bajumuvilo ambujimai boba muna mumaur felina mo muikala bintu kabago ya muinjila to bonsu ni baye mumaur felina puisque mor felina mundibi akuja ke jime yamvu ngamila bana betu bajikula ni bajikumbujimai ndio ajimu ya mumaur felina baji wenzabo mujimu ugamba shabu chakuja mbona ni ava di ngomba adi bionso ato afumu wenga yeba sujintem ba PDG ba bunyi ba kwe ba limité bobu mujama ba janga mujama abo kutaka ba tuba partager umaluma kwa utombo chini no ujumu na katena bwa kuba bifisha to mujumu mbongo jini jitana jidabunyi oyo muna muntu mumbonga wenza maluma kwa buseke muntu enda mufuka bwa kwenza bintu abya mujumu mbongo kwa jitanaji munemu bana betu bashalempe mu jitanaji kise pourquoi jumu na kwetu kwenda kushajila hanyim bana betu bananga kuya kukatanga bananga kuya kuibaka kubabeni tujitwangu tubikila bana betu bajibalo jumu no bakwamba banga kulwa balonda bwa kumvolumu lwa mwane tu mubukalenga mais tetu benza bionse tukatulo kwenza mu retard mais tu continue ani kwenza bwana tuibaka kasai puisque we muna miabidi bana betu bakasomba na show Kishasa na show Katanga donc bajikuma pemka o akumbushima kukatanga mais bachina bwa kusomba mwa mujumu mbongo juto elaka ka jitanaji mais tujitu ba encourager bwana no tubuela mu idéologie wa kwanga to kwa fula mafa jimisha majimi bwalu katwena ni bya kuja d'abord mu periode igala bajimu mumbanza bakenga kajibaji mu morfeli na bajimu ma hospital ni toenza maje sa bwalu même mu ka bujima mvunsengelela bana betu ni balonda jikasa ja kwa banyina bajibakenga puisque muntu ju abanyana bintu ni bajibakenga ujuku ukuna zonko uju ukuna na vufola bya bunyi alors que lunga nyilu lundi la lel bena mababa tu ni menje
Ouais, kudi bena mabo ba menje abun. Mabo mujumwa bena menje d'abord. Jama mujumwa bena menje puisque ce n'est pas facile wakwangata makuta kwanda muna soka kadikulo kwanda muna kabidi makuta. Non, c'est trop difficile. C'est comme si ba diamanté ba okasa kabidi makuta to hein. Non. C'est dit à quoi? Non, bantu bajini franc di mumbonga. Mais politika wetu wa jama kujimu mubi baba bakase bantu kujibatoka ni kujimbonga iya qui c'est pourquoi baba to appauvrir tetu au profit wa bobo kini mumbonga mwena bantu ni makoto to mumbonga mudi bantu ni franc uwe duela menjini kalamba enzevu mufo millionnaire nkuchinyi si mulo kuboela mu commerce cha lukonkulo aboena luweji lo akwamba bwani no mu jama pourquoi bantu kabena ba non mais tout vuni un monument onji mvuluka lelo en passant puisque moi je n'ai jamais travaillé ne kalamba enzevu mais vous impressionné puisque ma période à ma baisse vous boy Jean Franc et na terrain na chaka yibichila kutujito yibichila kujibantu bako wabutu bahanyisha mabo amakunza vo mouvement le ludi munani wane mo tetu ba mumbonga mwena makutato bifukalamba yonzabi vous il donnait les millions aux gens vous filama millions makutan sa simaitela mujama mumbonga mujibantu ni makuta politika wetu kwambula bintu bietu kubi exporter politique à kujimubi tetu ba feta peto anu kuji oui tujini ba enjem ba tujitini tetu ba prendre diama muntu mulonge la diama mulo ulengeji mbibi mais tetu kumule jama qualité lelo ba ka être en franc ya bon bo ba dine industrialisation quoi mais nous n'avons pas ça tout l'amour quoi faire? Bon, nous avons la liberté, c'est ça politique franc. Tant que mon zone A, mon to anga to exporter kadi to diba so mo munemo badi bulambo ngumine na bajanu batoka me te to shala ka twini cha kwenza munemo to bulambo ngaba ibasa musoku me il faut te to bana ba musoku to lambo c'est comme en Angola badi ba munani kuja avantage wa badi be ba expatrié bo kwanga ta jama kuganye bobu me te to mwetu munemo to diba so manabu kuchibelu bangata ne tabrita bayanaji nangwa ukajiji longo la to sekejela wami mutu botuke setu jueta kitu mama ujani bana banshe wewe mutu antuke setu nyimpeta kimunji nje ni bana banshia tuliba muna vision ujinenda mfumo wetu ajitunga ni tu arriver kubitu to akulebe kama njini madama anumwa unji ngela moyi mujita katumusombela kuno tojo ukishasa ngela madame viki wangaja moyi ni bana banyibonso njingila bena kasai chidimuchilenga wewe puisque babunyi mbafo mutu tuje retrouver ni moyi Zambi wabu angata butumbi wabu. Abonnez-vous, partagez. Abonnez-vous, 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 partagez, partagez.